Bernard sinesh itay ka na dagitoy darling nga kameng iti PNP nga ibagbagada nga super PDA wenno super clingy nga ditoy kat madmadlawang mata na dagiti kakadwada iti biyang iti serbisyo nga ditoy ket nung mampay nakarigrigat iti sitwasyon da iti daytoy agondaway sitwasyon kapot ta daytoy ngamin babaiyan akit agor ka man pala lalaki babae detoy lalaki kang babae okay safe okay. Ano daytoy ket nasa mali silang relasyon ano ba yan maring di ka di si asawa ni lalaki si asawa ni babae kasi jay ni lalaki sumakabilang bahay sa bali sumakabilang buhay talaga ay talaga ni Jay Josawa na Josawa na okay dito ni girl si bibiyag pa ilaang super faithful ka no detay Josawa na faithful di ka nagparparintuming kasta faithful managkararag ngemti saan nga mo dito asawa na kat super clingy silang dalawa apo nga pulis nga kadwa na mutlaang ganitoy akit pagbalbalin ng dakanon ang motel it is stasyon uy bawal mo detan ano mo detang ape awal pagbayad da so nga roda dita kanong motel nga mamaturog ni ate girl dito ta damot kanong iti awidan na nga pa da nga lespo yes kitiso mo lang ata sa presinto na sila magpaliwanag kunada pay kata kunati asset ti sinesh itay nga saan kanon nga timtimo kada gitoy kasabwat da itatdaga puta dato yamin lalakyan akat isot mangimatmaton iti daytang estasyon mangida ulo kasay mangida ulo isumot lang pinagbalin damat kano nga Pinoy Big Brother dato anan ano mo la deta na di ka di sa bahay ni kuya lahat ay okay DJ kano opisina ni ate girl at wala ta kontraem is ti bahay ni kuya maivik ka correct ay naapaya basta dati kano suheto or subject iti sinesh ite akat kasla kano kaslang ikan dita baybay manipod iti apgad napan iti tamnay kasla palileng paliling ka na bukto kasla kasjay alams na para sinesh ite Idol Lawrence Corpus Martinez tatak Aramen maraming salamat Idol Lawrence kadeta sinesh ite